Kurumjari, TOMTV the morning talk raising the voice from the Mamutaram Noxeri. Han winning a Manipur Fona Riba Manipuri Pauxing, sing a Sigimaro Pauxing sea, Karikari, or Sipuna Kamina say. Han winner, Fona from me, one from the Oriva say, Congress Manipur Gingam Kayamasung interest Sopa Yaro, Hina protest okre, Land Gumna security, Tazan Iva, Karigino Haba, Kangamgi, Wafama Kotoro, Fongi, Atopa Palmada, my racing helicopter, Tonghanba, Know Your State program, Hogdokre, Hypopalma Yaure, Adugatopa Palma, the Zoo, Children Dega. Marilena, Pangtokiba Toromda, Pondokiba, Waju Kumargi Wafamda, Imung the Namsin do not Tambiriba Mimana Drabangang Singi, Oiba, Taurang, Paket Minasi, Haiba, Deputy Minister Yunam Kumargi Wafam Yauri, Aduga, Atopa Palmada, Ima Kaitel, the Greenback loans, Lak Ani and Tokre Haiba Palma Yaure, Greenback season Aduna, plastic pollution the gay, not talk me in a hoxie, Haiba Siam Kumargi Wafam Makotorga Fongi, Haiba Pausing a sin upon from Gimaru Pausing when a handle made the Fongi, Matangsi Huelan, Pauni Huelan, Pau the Yauri, UNLF ke Hanagi Secretary Nongyai ngasi thadok loba ya heba pawma yaure aduga topa pawma da Manipur da hiram amata da so ondana ba state legakna thodang lawgani lawthok piyo haiba kai khangam gi wafom masu huelan pawda fongi atopa pawma da waroshin purakpada corporation pibina ba Nagaland ge JLF na appeal to khaiba pawma yaure aduga topa pawma da Imphal Art College ke governing body bu challenge torpodagi high court na notice issue to khaiba pawsing asina huelan pawgi maro paw oiri mathang si sana laibak ni sana laibak tu yauri basi education s department sinba know your Manipur gi thoram mahiroi kuntra helicopter tonghanduna nongthaktagi Manipur gi fajaba yenghan khre haiba pawma yaure aduga atopa pawma da custom na more dagi lupa crore manga henbagi sana fare Assam gi Karbi Anglong dasu sana kg 19 fare haiba pawma yaure Atopa Pawma da Mailik na season abagi wakolon pon bangam gani haba governor gi wafam yaure mathang si Iraibak to yauri basina angang singbu akoibagi phibam karino khangan baga loinena afaba khunai semgat se haiba deputy CM Waju Kumar gi wafam yaure phamuna bagi damaktadi Delhi da hangat handa chali laibak ki luraba tanpham dadi Delhi chataba si laibak thibani haiba kokomi gi wafam ama fongi Atopa Pawma da Minister Syam Kumar na Greenback Lak Ani Rom Kaitel Pamising the Yen Tokra Pauxing as in Irabaki Maru Pauxing or Matang in Harugi Togdang in Harugi Togdang the Yauribasi Center na Manipur Kaihelo Hirakle Hiraga Sipakia left and a Tazan Liba Asi Kari Gumba Kara Tokadore Takani Hibakai Kangi Wafama Irabak Supo Narugi Togdang the Supongi Aduga Topa Palmada Children de Gamari Lenena Government School Gi Kangat Laba Mahiroi Kuntra Helicopter Tongan Kre Atopa Palma da Minister Syam Kumar na Ima Kaitel da Green Paper Bag Yen Tokre have a palm yaure aduga Atopa Palma da Zoo Manipur State Legislature Dialogue Towards a Climate Resilient Manipur Pangthokre have a palm yaure Kokomi giving Makada Wakat Kong Sing Sanction Gre had a boxing as in and Harold Togangi Moro boxing or Matansi Lamjingba times the Yauribasi Jawaharlal Nehru ki Chahi Sam Contra Subama Pokemon Pangthokre Kongsang Sangshin Bada Athing Piribasi Manipur Lengang na Peace Talk ta Sagalabra Haiba MPCC gi President Morangtem Okendrogi Wafam Kotorga Fongi Atopa Palma da Section Mifam Sathakre MLS Haitiabratagi Yum the Thomsin Crab Palma Yaure Sana Favgi Pauxisu Lamjingba times the Yauri Aduga Topa Mada Lenga Ki School Mahiroi Singh helicopter Tonghan Kre Mahiroi Singh Iram Damgi Maram da Khang Bawatli Haiba Education Minister Amadi Government gi spokesperson Oriba Yumnam Thoksum Radheshyam gi Wafam Yauri Aduga Topa Palma da Jennings ki nursing Saubuna Kam Tengle Tabak Lep Kodore have a pauxing asina Lamjingba times Simmer pauxing Ori Matansi Sangai Express ni Sangai Express the Yauribasi Koko Mi Gimining Makada Park Sanda Kongjang Sangshin Kre Congress na su Kongjang Sangshin Kre Yauri Aduga Topa Palma da Koreman Kaitel da Sekau Lak Ani Hena Yen Tokre Lupa Crore gi Sana Fagar Kre Haiba pauxing asina Sangai Express ki Maro pauxing Ori Aruibada Leribasi Isel Express ni Isel Express to Yauribasi Koko Migi Mijing Makada passenger auto rickshaw sing rally Kre Nagawaro Shingi Warol Kangalu Haiduna Congress na GM Hall Mamang da Wakami Pam Sathakra Palma Yauri Aduga Topa Palma da Lamdamasigi Mahusangi Pazaba Masak Angang Sing da Kangan Batangai Fade Haiba Yumnam Kumar Yofama Kotorga Fongi Aduga Topa Palma da India gi Hanba Prime Minister Jawaharlal Nehru gi Mitam da Hai Laikatun Ikai Kumna Kraiba Palma Su Yaure Mathang da Angang Sing helicopter Tonghanduna Mahusagi Pazaba Yengan Kraiba Pau Yauri Hariba Pausing asina Isel Express ki Maroba Pausing Oiri Ngasi Phongna riba Manipuri Pausi sing asigi Maroba Pau Madi Atai Atopa Maroba Pau Khara Naina Gidamak Tangasi Ko studio de Lengsindana Library Senior Citizens for Society Manipur gi General Secretary Oibiriba Oza Professor L.SADANANDA ni Oza Buhan Mukta Taram Nokseri Oza ngasi Phongna riba Manipuri Pausi sing asida Yamani Yauribasi Ngarang si Angang Singi Numit Pangthoki bagi Thoram gi Matang da bagi tuan ba Minister MLA sing na Phongtoki Wafam Mayam Kotorga Phongnari Aduga Atopa Palma da Koko Migi section Kongjang
section mi fam aduga maira gi rally chatpagi paw si su dum leptana phone ri haibetare mara sida an ngarang si koigi children day pangthokpa central day gi thoromda koigi minister Thoksum Radeshyam education minister amazung sarkar gi spokesperson oiriba koigi Thoksum Radeshyam na phongdoki wafam ampalabada angang singsi koigi lamdam asigi history se khangba watli isam samna koigi masagi maramdam sigi maramda khangmasi watli haibani akoina sum yengba matamda ayama matamda koigi competitive exam gumba thaba atai topa angang singsi hauroiba angang singsi ayamana mapalamgi geography then polity mayam khangaga su general knowledge mayam khangasu masagi oiba maramdamgi oiba matang sidadi ka hena masi mamut tana thijanba watpa nara natragana koigi takpi tambi bdo watpa nara kitang khangbasi kitang watpa dongna zum uba phangi jakai wafam thamini yam chuma buwani koigi hojik leiba present generation of students marabagi am thirubni adubu improve tawna na ba yam kana hona birei je yam nungai matam kayamuk sangna aikoige Manipuri history adage Manipuri geography Manipuri culture kari kari mayam singchi jam ne culture koige governor ne su toin haibigi duni Manipur da pangi jide culture ki aspect kudama loy sunu pangi ate state na pawna one aspect or another ko mare the art and culture ki khangte other culture ki sarvama the pawni Manipur ki dem punamak to loy na masak naibang aktani haidna haibigi bdu yam chumbawani marmaduna aikoigi Manipur city aikoigi Manipuri macha sinchina yana na khangadaba aikoi sian megi sumang sitring da ai sumang sitlu hana ainribni alaman singna ko ai sa khangdana ai samak aware oidna patana khangakanda atopada koina masak takpa ngamgudorimni adunatana ai koina isamak na ai iramdam sigi masak te saktam sibu culture sibu history sibu patana khangdana how can we boast ai koina chautok tani ai kai leke number 1 koi hana khangdamni maramaduna asigumba train ma ai koi na angang waring de ai koi je laibak thir ba hai tare British history tamai koi kwa Indian history karaga British history Manipuri history katang koi matam dadi karabu yauri tungda lak ba angang sing jide amata yautra bane na amta khangdra bane maramaduna hojik nauna sigi awareness se masi laktana aikoi angang singda aikoi iramdam Manipur masa kangna na ba haidna program ama education minister na authority che yam baba kenone to bobude emsuna many years back ai sama involved to we matam moina angang mem na emsu ke angang mem na haidna no Manipur na quiz program ama akoi hawdokibne about two decades, 4 decades back ko adu tauki bani adu dege tuminna unglai gibjina hana unglai jini know your state ka haiba asi am phayeba ai am kan thagachai Manipur gi ai koi itihas pajana khangadabni Manipur gi geography khangadabni adagi Manipur gi culture wasak loina khangadabni adar arts and culture laiba koi ki pokailan gai hide ono ina kun gira bane ba adu khangda na sum koi na sum lai bse lai bu yam thi bani maramaduna oje pakala ibai initiative che yam ngai know your Manipur haidna koi na tau gibdo oje know your state ana haidna ama mok hokdorok pasina dagi plus siga loina na koi ki syllabus to su national curriculum framework Higher education ki policy da dum hana da ki young lag sabani majele da ai koi ke 30% local ki history kangde geography kangde ko economics kangde culture kangde punamak se se devote to godawni haidna madagi room chong leiba maramaduna koi ke syllabus ta ai koi ke angang sangi like tamiba textbook ta haptra kotra masi changal leyo
this will go a long way yam kanani angang sing che Manipur masa khangani si damta tagati Those are quite Hojiki the Angangi Thorum Pangtopasi only 14 November Sida Angang Thorum no Makaki Pangtopanataba. Lady Hojiki situation is that only ba Kunagi Masaksiga. The Angang Sing Sigi, Makogi Wakalon the Lady Ba, and over challenges me ama Hivatare, be Angang Sing Sida to one factor me ama Makoi mind, it will be Siga, Angangi Thorum Pangtos and Nungioina Masigi Wantox in the Koyang Bibi. Angagi Numit had Children's Day. Had a lot of the Bharat Chening Tamba Matunda. Bharat ki Prime Minister Yana Vigiba Pandit Jawaharlal Nehru, internationally renowned statesman. Yana Maming Chatpa, he was an author also, a writer of repute. Yamaming Laiba, discovery of India, Sinachungba, like Mayamam, either one contributor Mabni. Adagumba, Kogi. Mayamna Prithivina Sakangaba world statesman Oikiba Jawaharlal Nehru gi Mapok Namitse 14th of November every year Masi Koi Angangi Numit as a Palontom Lakuni Ado Amamanga de Isu Tautan Lai Ado Mona Habida Jawaharlal Nehru gi Mapok Namit Orsu Amabu Orsu no Magak Sahi Manunda Ado Angangi Numina celebrate Toraga. No Hala Kautopa, Adoga, Angang Singi, Yaipana Bigdamata, special program crop Pikatavise, Masidi Numaitebo. Adona Angang Sing Angangi Numit, Palontoba, celebrate Tobagi, Sorgama Oina. Angang Singi Chahimada, Ama Natre Ama. Special new scheme ko chawkhat pagi moigi ai phana pagi welfare scheme amamam de ai paikalani sarkarna ko it will be a gift to our children ko angang sing da ko na piba khudol mane ana ko lawjaningi aduga continuous thabak se lepa yade yes child gi protection gi amagi ko women and children gi protection gi mayamama law semdra ain semdra ko What piriba, Nibiriba, operation, repression, ma'am. Quote Nanabaina, Lebakna, Legana, Budi, Towabadum, Tobiri, Adu Nataba. Kara, Angangi special development scheme, Udik, Angang Kuntra Kangalaga. Tonga class ki, Angang Kuntra Kangalaga, helicopter Tongalaga, Manipur gi scenic beauty. Pachapa Mapam. Manipur city Kariani. Koi Mrs. Krimut na Iramba, my 3 years in Manipur. Manipur is a pretty place, more beautiful than any other so pieces in the world. Hairambadu. Masi some Panga Hibanate. A coin Hijabunate mean I be Beniko. Other Madugi, Manipur ki Pajavai helicopter tonga aerial view. Other Toraga Makada. Yang Tarakata Pajabatu over. Maramaduna. Angang contra Moy Yang gives it is a gift. Sumaina Chayam Giko. Kainum de Tobioba. Lieutenant from Torade Ko Angang Singi. Chocolate Pasa. Yaipa Pasa. Welfare of the children must be rapidly Yam Tuna Lakani and I know no Quagi say he couldn't give yes. Angin to Michigan Marilena, Makogi scheme, Yamna profitable way by Havatari announcing that. Among loans of Biragadi. I'm a lot of Biragadi. Makoi the Hena developments in Lakani having. I remember that they came at them announcing, see, Yamna changed Toraba, changed beyond recognition. Science and technology, Gi Angak Papang revolution. Mayam la kraba ko akoi na sa kangraba the IT gi information technology gi angak papang on graba malay mase maseda poi ba angang mayam sing sidi akoi gi matam gi angang work pa koi na pangpa adu gi am sati ne hela bane advance aduna masika in keeping with this angang sing sigi level of understanding intelligence angang sing sigi hongai ba environment change Laiba Siga Chanana in consonance with the existing
developing environment of development, environment of civilization and culture. Masi adugumba moigi da mata khallaga kharta darkar hoy. Moral education jo dum piba darkar hoy ne dum kan. Number one, moral education yaudrede. It is the foundation on which koigi superstructure mayam je sagat pase. Ado yumpham bhatradi yaroy ba. Yumpham je yam kanna ling lerakanda madre sagat ki ba mathon chama wagera kan make heroism. Adna yumpham de moral foundation de amat yautana mi mayam sing chi paisa da ngautana jong ung ne legram ni na ko adaka kari hai ne ko ge money obsessed world ma money obsessed life ma da ko je adam ngautana sum legra de downfall lakani me oira oi sa oira kani animality and rationality ani je ko divinity hai bisu hai rationality or divinity or humanity and humanity ki foundation je pachana adana education je moral and value education samna harda value education je akan ba foundation masi koi tangai phadre ado pi nge thon ki dong ne ba catch them young now wearing da angang wearing da moral ki siti ko hayeng kanjan graga lepak sina kanjan de saning ba murti ru sabi ade ko like home do peeling at the same do do ngare ba du matam adu matam tu da moina have the catch them young now wearing da noina same ga da ba to ga da pun mak se ping da khayam to hai chini yam na da adu atopa Ojik leibaki oiba issues ki matang da mo question jong buga jarke han ba se khoi gi nungti gi sum khoi gi leibaki obisna hana sum thangna ba se atopa kitang sense to giran to ni mathang isa mo khoi gi ngarang se naga pesto ki matang da kari yauri buga habi se gi matang da phongdok ta ba miyam da khangan da ba se gi matang da yaning da phongdok tu na khoi gi MPC sina sinduna GM hall mamang da wakan film sa thaki bele tuan tuan film da su miyam na kokomi gi lesing makha da sa thaki bele adagi matang khangala ba da ngarang gi wakan film da saru gi akiba khoi gi CWC gi congress gi CWC gi member obiriba emele kai khangam na phongdok ki ofam da karishu toroi haraga paramilitary forces mayama thajilakpa amadi hena masina hana karishu toroi harambadu hena langtang na ba kari thorka dage kari manung da kargumba aron ba agenda ma leirabra ka habagi wafam among da nungang bagi ma phongdok pa lei loina na hojik leiriba issues gi matang da karigumba waru sinchip porpa matam da any phata nung da tholokgi daita ji palwelenga sina puda bani maramdi losalaga thama porama mayam da hena masi chamam na ba pon bagi da makta ana khoi gi khang phongdok khibale da kwang yingbi kanone democracy ne khoi je parliamentary democracy chatpa lepak ama oibanina asigi manungda akogi role of the opposition asi andano chawra jani yam maru oibani adana eternal vigilance is the price of liberty hai ngaji da ko ada matam le khikta koi vigilant oidana mekup naum singna just like a watchdog ai kari da magi mapugi yum se kari da manga da ke taga da ke haidana yamna ahin misel khang dana tum dam kai mapugi yum sangiba huido adu maina taw haibani koi nagarik citizen punumak se ada mayam da ke amuk thoto hindona koi opposition party ki de special role am layo ko democracy without opposition party it is no democracy at all haineri ne one sided akoi manipur da de matam je koi hongak pa matungina opposition party si lagi da media na opposition yang kui na ngangara mamang da madu tawrab ne ba aduna I am happy je congress khangde ama khangde CPI khangde ama khangde opposition party singna maseda yamna seriously laudana leba si kai da mangi ga da ke tagi ga da ke hadna jengchen bidna ko song thorok na to birise maji moi mathau to buni they are fulfilling their duty discharging their duty haida bungam de to bodu akhoi ki naga gi solution for a kakai di hairaga soi to dribne ba chan to na drib moi na yanre je kari da yanri no
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯗꯤꯕ ꯀꯔꯤꯗꯅ ꯌꯥꯅꯔꯤꯗꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯆꯥꯛꯇꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯆꯥꯛꯇꯣ ꯍꯪꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ 2015ꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ framework agreement ki magi contents kari no points sing se habse haido yadadna dum leibani yes moigi strategy hai tare controversy thorok mutamda wakai oina thokani aduna yanar kanda phajana loira kanda tobuduna phai hadna khalam beju yai ko adubu aikoida sum haidok tram nina ko akoida chengnaba nungnangba yamna anxiety anxious oiba karino habje masa khangdrabnina adoke thoiba historical events yenguragasu 2001 the talk about June 18 gi a very unfortunate incident ko me try pan sigribne ada koigi ceasefire extension without territorial limit haibam gak mathong huktaba adugumba order ma thokibadugi khuthib leigreba ko maramaduna akoi we feel jumpy akoi ado maje nuksa thidab ju yadabne aduna akoi di democracy de akoi di sobi yadabni na sahi listing ani punsir laba manipur heba pick abasu pick na maming leijeriba ko matamam the asiatic power ni ga na hainari memne adogo ma manipur se ki in defense of Manipur, territorial integrity ngaktanatra, the political integrity, administrative integrity, economic integrity, cultural integrity, social integrity, sinachingba, mayam pullakanda holistic oiba concept ama aikoida lejerib. Adunatadra pamrang kangdana sreda union territory ni kaya na hekta hapchal aga noi territory di kaide noi ge manipur ki lam mache mangde aduga noi ye da ko ose naga se ki pen na bne haidra territorial council ni kai na khatchal agadi maduna akhoi ki administrative and political integrity da adna choba kai pam PFCD kautopum thokte maramaduna akhoi miyam na haudra kokomi ki leadership makada ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯌꯣꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ इतिहास साखीनी ममांग थोकिब थौदोक्तुना अखोइबु चिंगनहनबनेबसे अदुइ मथक्ता अमुक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस मैम ताजलई खोल अदु अमुहन थोक्तनबा करिगुंबा को हेक्ता लो एंड ऑर्डर से अकाइबा ब्रिज लाक्तना अमुहन ट्रेजेडी दु थोक्तनबा थौरांग तौबसु ओरबी है अदु वर्दी नेसेसरीली इम्प्लिकेशन दी अखोइदा सोकदबा Manipur ki interest sokadaba khara yaur mane haibagi masana logical kind of inference ama adum lakchabane maramaduna aikhoi tawdaba yadabani aduna ada congress ki delegation of chatra central leader ma'am unaba chaliba kholiba aja papa ngaktani ko atai party ki su mai ki party ki level da honaba yaba manipur kai danaba manipur ki interest soktanaba adu oragadi phareko aduka see high dana actor the sky is not falling upon us projecte with the complete with the we yanre solution for ai ja moje celebrate ka tawdana ko kambu karana NSN IM and their followers atawba yauriaba adu da su koi di chingnada bangam deaba adugi wani aduga one thing is sure see inking tawdriba soy tawdri pawdi any instrument ko
masi final ni han lo biaro ko ado final widri ado ka consultation tawgini Manipur Assam Arunachal Pradesh ki koi stakeholders fam ado civil society organization sing sarkar asina chingba mayam sing loina consult tawgini hai ado consult tawdoi si kari khandring eda consult tawya deba kari point to consult tawdoi no what is the point of controversy adugi wani aduna laktak na badi karadum lady ado like just chat to where they check kibani prime minister su BRICS ki ko Brazil da conference yaw bu chakri summit yaw bu ko ado laga ado wasi thuna lotion mana pai yam kuina sum thambadi patte ko na ju ado to pa pau sing lo khatri na tin ba brem tang loje ming jarben sing atin ba brem tang loje ke me ku khla tang ngai se Iramdam da fangba polam singna iramdam asimakta da sajaba kangla gi polam sing fangbiragani luhong panthana lakpada miyam gi damak leizare leima kabok loinana luhong bagi yakhanaba discount su izari akupa marol gi damak contact obu 8131877217 natraga 9612056941 Kangla kabok chabiyo yamna hawbani kangla leima kabok Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijari ba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghan bangam lagani lamjingba jewelry na pijari ba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi na traga sengde haibagi chingna badu kokhan biyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsin birau Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Breaking matung da bayam bam kana da morning talk raising the voice ke thoram da taram nok sere oza to pa lokor pa ya ba paw ma da muk kokomi gi makha da sangsi leiba khongjing si kui re ha ba tare October 18 da warishinji pora agani haibagi Aren Rabi na phongdoki ba gi mamang da gi hauna khongjing si sangsala bani angsu makha ta na dum maphong kya da lep na wakat section mi phamba maira gi rally chatpa MLA singi yum da thomjan bagi paw ma dum nungti gi khoina dum tare ha tare ado hojisho muk Indonaga pisto ki process kitang sang thana laigida bagi moong amasu uba phange hajima horen heta lotion bagi moong de mu uba phangde masida hairiba wari se loidri bawba kokomi gi khongjang si masi leptana nungti ge dum tawdoira karamba strategy da mu khongpa yai ana khanbiyo da dre koida khara khanta ba changi ko matam di changdori ba changdori maram di consultation with the stakeholders and Naga inhabited areas, say the Kudaripa, Mayam Singh, Sigi, stakeholder Mayam Singh, Sigi, Varisani, Sarkar Varisani, consultation is a Yamna Tuna Louis Yarway. Maramaduna, Matam de Changduri. Other Matamdu Changaduri, say, Masi Yengaga, Equa Canodi, Sumaina, Rum Changchin. Agitation say yes was it power the peaceful I in Tagacharing Babna quick hingsa yautana nunga paidran lang kotra tor de panayamna democratic way as koi yarroeba natra the hingsa yauba andalondi Mahatma Gandhi na tawriba quit India movement kangde ma kangde mana charahin nakat tawriba am singdu against violence Violence is York the Mai, Charahinba, Adagi Changjali Kongjang Handopa. Sit over. Atomina, a quick Kano, a quick, a chumbagita mata, a quick justice, Pangana with them to Changjali Kongjang, Masi Changsan Bada, strategic winner, Lalong, Haitariko, Amo Handanba, Amo Kitangjo Handopa, retreat and advance.
retreat and advance, attack. Say forward and backward. Sige sanabase. Retreat to re has my team jail have Ko Second World War da British and the Allied people Moina they won the battle here at Imphal. Battle of Imphal they won non grim never ultimately. Kar maina ngamge mu retreat to roga. The counter attack on Tor Sini. Maramaduna Aina Kokomigi leadership Makada Sangsali Kongjang say Magi Matang Chana Kwa Lady Pibam situation Mam sing a dugi development live sing a dugi Pibam do Yangaga Amoksu Mukanjan Ba Muksu Kanato Adugi Matakta consultation how by Bam once consultation say how gadi kitang koi kumtok pi ko karke no haibadus adu maina tawdragadi leptana chum tawdleragadi hana koi ge phajana schedule tawdana tham garaba program punamak se ko roine pum kai dana ba koi development se kare haini grinding halt ta lakadoi ne ba adu de koi dumai tau tan chata but the queen chata yaro object financial position ju patri the state economy is bad as a yadav undeniable fact ni state economy patre ba natra tolop ki pension ki khar natna te pension thingra ba am the thingra ba se to adu rega de koi awa ba matak awa ba matang la ka do ni na chaning ta na Punamaksi Kiengaga, I quite like Baki winner. Quite Pirepse, low Batabni. A power of the Karma Kontang, Henamuk, constructive way, constructive way. Yamasu democratic way, but Miam the Sukai, but Miam Sudum support Monda no Masangan Aduni, Yam the cover. I will tell Araboina the Atopom, the Imakatel, the Greenback, Lagani, and Tokre Hyper Palm, and Rangshi, we get Usam group na. Putokpa Greenback loans of Githoramda, Minister na Ongpondo Ofam say Greenback season aduna plastic pollution the gay, not talking in Hoshaiba, Forest and Environment Minister Siam Kumar Ofam Yauri. Greenback like any and Tokra Hyper Kaisity, and over Yamna Faber initiative Hyper Emerom the day. Atopa Toana Coin Angle Toana Yang Dragasu. Locally based steps the Ampava, Pone, pollution, the Atukimatic Kaitel Manungi, Maruina, Koraman Kaitel, Akui with the lady bar, Chai, more liver plasticky pollution, lady may am sitting Kitan, Matin with the Rankalia. Yam Pagrava step Nico, very constructive Adoga initiative, Apaba initiative ne Logi. Maram de Akui say Malim to the lady but Jiba Panba, human beings the Natana. Aquina unchecked, degraded ori ba environment se pollution khangde degraded tori ba degrade tori ba aduna maram odna koina unchecked sum thadok pa targade yamna ten ba matam gi manungda ai koi lady ba jiba mayam sing extinct oirak pa yaba ada samna that nuclear war ama all out nuclear war am talk pa da Malim Punamaxi Ut when Bangame had scientists in Hiram. Object later was stockpiles. Co ICBM. Intercontinental ballistic missile. By either later, USA get thousands. Russia get thousands. Co China get thousands. France get Britain get Co India adage Pakistan Israel nuclear weapon Moina Tumhan basu tumhan ba environment degradation degi tum basu tumba amay mane ba maramaduna akoi di prithvi se andona project such a blue planet ko beautiful blue planet aduna sekum se mang dana ba idamata akoi kari to ba ya ba ge hapse ko environment se check to na ba ama khongjang ama changjale aduga somda nuclear madness angao fegi selauda ba mikup unguarded moment switch hanagi aeroplane ka purga thada ba bomb du natte ba hojik tok doi de switch button ko aje
warfare se nuclear warfare se lakadoi ne adna pum tum doi ni sigma check toraba loina na akoi environment degrade tor ise masi check tor na bagi changjala pa positive akoi ki measures lokalak pa sing manangda jeke green bag ki lak ani manipur pikrabal amdam se sige oina akoi na lak ani masina maut sindoi ne ba plastic ki yam pa kenoni ada si पैसा जो तुम सिट के नहीं एम्प्लॉयमेंट पीदोरी में प्लास्टिक तो याम कन्वीनियंट वाया तो मांग बा न हेला बनी ना मधु टोक टोक का अदा चेन साकेरा डिग्रेडेबल हो बा पोट मटेरियल जो न सारगा ग्रीन बैग है ना ममिंग ठोलगा ऐसे लाख अनी इमा कथेल था करीदा वैसे पी बसे वैसे ना it will help in giving employment also. Ko. Environment जो काना बा थबक फंगदब जो पतिंग पांग बा आदि काना भाई काना बात नहीं काना बसे अदम अमुक्ता दना तबा मतम साना तुम मसी चथा बंगा मुगदे लेप्तना चथा गदि फुल फिल तौरगनी काना बसे तुम फजना फंगनी अंखले अमुक्तंग शो तौरमुगा तोखिबना यादी बॉम दा होरगा पोला विलो अदु यादी मणिपुर हेक तोइना तौगलिसे अहान बगी तौब थबक्सी याम मानहलमगा मतुंग तारकपदा तुमिना तुम लैगिबा फंगना तबा आइतारे मानी एमराइजिंग असि द मॉर्निंग टॉक द रेजिंग द वॉइस की थोरमदा Senior Citizens for Society Manipur की General Secretary ओबिरिवा ओजा Professor L.SADANANDA लेंबिरक्तन ngasi थोरम पुंफान बिगिदम तो जाबम kana थागचरे Thank you ngasi gi onadi The Morning Talk Raising the Voice की थोरम matang sida lusinjare hayeng पुंफुम मसिमक्ता The Morning Talk Raising the Voice की थोरम पुदुन लाक्सगे मतम अदु फावदंग दे कायना नबे याथिंग जरे पिने बिरसे